Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwese mwana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bibagereraho igihe hano kuri Yiyiziye TV. Urabona na abasore bagize ikipe y'igihugu Amavubi bamaje kuba begeranywa aho bagiye kujya mu gihugu cya Maroc, aho ikipe y'igihugu Amavubi igiye kuba ikina imikino yayo ya gishuti izahuriramo n'ikipe ya Tanzania ndetse n'ikipe y'igihugu cya Comore cyangwa se y'ibirwa bya Comore. Ni ikipe rero igiye kuba igera hariya muri Maroc, aho igiye guhura n'aya makipe mu mikino ya gishuti, ndetse ukabibona ko bakoze ku bakinnyi bose intwaro zose. Umutoza Constantino akaba yabafashe bose akabiyegeranyiriza rwose akabashyira hamwe, akaba ari ikipe rero igiye kuba ihaguruka. Murabizi neza ko iyi kipe y'igihugu Amavubi nibwo yari kiva mu marushanwa ya FIFA Series, aho iyi kipe yabashije kwitwara neza ndetse ikaza no gutwara igikombe cya FIFA Series 2026 cyaberaga ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Bikaba ari n'igikombe iyi kipe yabashije kugeraho nyuma y'imyaka myinshi nta gikombe itwara. Iyi kipe y'igihugu y'Amavubi ihagurukanye abakinnyi b'inkorokoro, abakinnyi bakomeye cyane, dore ko harimo n'abakinnyi baje kuba biyambazwa bakina hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bakaba babaga hanze bakaba bariyambajwe ngo baza kuba bifatanya na bagenzi babo babe bajya kuba bakiniye imikino ya gishuti igiye kubera hariya mu gihugu cya Maroc. Ikipe y'igihugu Amavubi rero murabizi neza ko ni ikipe abantu benshi bitezeho kureba iyi mikino ya gishuti uko izitwara, ari nabyo bigomba gutanga ishusho y'uko ihagaze kugeza ubu ngubu. Ni ikipe rero nk'uko byari byagaragaye muri FIFA Series ikaba yaragerageje kwitwara neza, ndetse ikaba abantu benshi biteze ko ishobora no gukomeza ikagendera mu buryo nk'uwo yari irimo. Ibi ngibi bishobora kuba byazayihesha n'insinzi mu mikino irimo itegura. Ikipe y'igihugu Amavubi rero ikintu twakubwira nuko uyu mutoza yaje kwifashisha umunyezamu ukunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, Gishweka. Gishweka murabizi ko ari we usigaye akunzwe cyane mu mukinnyi w'umuzamu, ari we Olivier Kwizera bakunda kwita Gishweka. Arakunzwe cyane uyu ngubu, murabizi nawe ko ni mu minsi yashize yagaragaye agaragaza akababaro yari afite nyuma y'uko ikipe ye ari gukinira Yarize yari ibuze igikombe ku munota wa nyuma. Ibi byaje gutera akababaro uyu mukinnyi, dore ko yari yanahushije penalty yari yahawe ntayinjizemo, aza kugaragara ari marira, ararira cyane nk'uruhinja. Ariko kugeza ubwo ngubwo ntabwo akababaro kaje kuba kamufata ngo kamuherane, akaba yaje kugaruka mu ikipe y'igihugu Amavubi ubona afite akanyamuneza, ubona ko ari guseka kandi afite icyizere cy'uko imikino iri imbere azitwara neza cyane. Uyu muzamu uri gukundwa cyane bitewe n'ukuntu yagiye anagaragara agenda asubiramo indirimbo z'abantu bamwe na bamwe. Ibi ngibi byagiye birushaho kumuha abafana ndetse n'abakunzi bakomeza kugenda bamwereka urukundo, bigaragare ko ari umukinnyi ukomeza kugenda yigarurira imitima ya benshi. Gishweka Olivier Kwizera umuzamu ukomeje kugenda akundwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Siwe wenyine rero, bakomeje no kwifashisha n'abandi bakinnyi batandukanye, ngira ngo murababona buri mukinnyi wese mukamumureba ko yari yaserutse ameze neza cyane, bambaye neza. Ahubwo mutubwire mwebwe uko muyibona, murabona ari uhe mukinnyi wari waberewe cyane? Murabona ruye wari waberewe cyane muri aba bakinnyi turi kugenda tubacishirizaho hano mugenda mubona. Abakinnyi bose rero bakaba bagiye kuba bahurizwa hamwe, ubundi bakaba uyu munsi tuvugana bakaba bagiye kuba baraza kurira indege bagaca i Cairo mu Misiri, ubundi bakahita bakomeza bajya mu gihugu cya Maroc ahazabera iriya mikino ya gishuti, harimo uzahuza ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu cya Tanzania, ikipe igihugu ya Comore. Akaba ari abakinnyi rero bagiye bafite intumbero yo kugira ngo bagende bisuzume barebe neza koko niba imikino iri imbere bazigaragaza neza cyane, bakaba bashobora kuba bahesha insinzi cyangwa se bahesha ishema igihugu cy'u Rwanda, bakaba bakongera kuba bagarura icyizere mu bafana b'ikipe y'igihugu Amavubi. Bakundaga kuvuga ko ikipe y'igihugu Amavubi ngitakira Amavubi, bamwe bakaba barayigereranyaga n'utundi tuntu, bavuga ko ikipe y'igihugu Amavubi rwose ngo nta nsinzi ikibaha, ngo ahubwo rwose ngo ihora ibaha insinzwi gusa. Ibintu bavugaga ko bikomeza kugenda bibabaza kugezaho abafana benshi bari baracitse ku kibuga batakijya kureba imikino y'iyi kipe y'igihugu.
ni ikipe y'igihugu rero ijyanye n'umutoza Constantino nawe waje kuba yongera kuba agarurwa mu gihugu hano cy'u Rwanda kugira ngo aze gutoza ikipe y'Amavubi, dore ko imyaka yari yarabanje igihe yabashije kuba yatoza iyi kipe yazaga kuba ayihesha intsinzi. Nkuko tubabwira rero uyu mutoza Constantino ni umutoza ugaragara ko ubuhanga bukomeye cyane, kuko murabizi igihe yatozaga ikipe y'igihugu Amavubi yaje kuyifasha iragenda igera muri 1/4 mu gikombe cya Afrika. Murabizi ko rwose yari yaragerageje kuyifasha ikipe y'igihugu Amavubi iragenda igera aho ngaho, ndetse rukaba ari urugendo rwagaragaragamo ko uyu mutoza afite ubuhanga buhanitse mu mitoreze, akaba nayo mpamvu yongeye kugirirwa icyizere bongera kumugarura kugira ngo abashe kuba yaza kuzakura ikipe yari iri mu mazi abira. Byagaragaraga ko igenda isubira inyuma cyane kugeza ubwo rero yafatagamo uyu mutoza, bikaba byaraje kugaragaza impinduka zikomeye cyane. Murabizi ko muri FIFA series byerekanye ko byibuze hari itandukaniro rihari. Ikindi bagenda banagerageza kugenda bakoresha abakinnyi batajyaga bahabwa umwanya, cyane cyane abakinnyi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abangaba baragenda bariyambazwa, barazanwa, ndetse bagenda bagaragaza umusaruro ukomeye cyane. Murabibuka za mpanga 3 zagiye zigaragaza muri kiriya gikombe cya FIFA series. Abangaba rero bose bakaba baragendaga biyambazwa mu gihe mbere batabashaga guhabwa agaciro ngo ibyo bakeneye, ibyo basabaga, ibintu nk'ibyo byose, amakendege, aho kuba n'ibindi bisabwa kugira ngo babasha kuba baza mu gihugu cy'u Rwanda ngo babibaha baze, ariko bakaba baraje kubyitaho barabafasha, ndetse biza kurangira baje bifatanya na bagenzi babo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu byatanze umusaruro ufatika ndetse unagaragara, ari nabyo n'ubu ngubu abantu benshi biteze, yaba ari uyu mutoza impinduka yazanye, bakaba biteze ko hari intsinzi izava muri iyi mikino ya gishuti igiye kuba ibera hariya mu gihugu cya Maroc. Ni ibintu rero ubona ko bishimishije cyane kubona abakinnyi bose babashije kuba baza, kandi bose abahamagawe bakaba bitabiriye. Ni ibintu byiza cyane, ndetse aba bakinnyi abantu bose bakaba babari inyuma bababwira bati muzagende muhagararire igihugu cy'u Rwanda neza, kandi byibuze tubone impinduka kuko zishobora kuba zanaduhesha kuba twakongera kuba twakitabira nk'igikombe cya Afrika, tubone impinduka zo kuba ndetse n'ikisi mu myaka izaza dushobora kuba twakitabira, atari nka bya bindi duhanurirwa na baba pasiteri mwagiye mukunda kubona bahanura ko ikipe y'igihugu Amavubi izajya mu gikombe cy'isi ariko ntibize kugerayo, ntibize kuba. Rero bakaba bavuga bati byibuze bibimpamo tugira abakinnyi bazima bafite intumbero yo gukina ariko bagamije intsinzi, aho kugira ngo bakine bagamije kwibonera ya mafaranga babaha babitahira bisubirira mu ngo zabo, ahubwo baba bakinnyi koko barwanira ishyaka n'ishema ry'igihugu. Ngayo nguko aba nibo bakinnyi bose twagiye tubereka, nibo bakinnyi bagiye kuba bajya muri ya mikino ya gishuti igiye kuba ibera hariya mu gihugu cya Maroc. Reka rero tuzongere gusubira turebera hamwe uko bizaba bimeze, ndetse nuko aba bakinnyi bazaba bari kwitwara muri iriya mikino izabera hariya, tukaba tuzayikurikirana nayo tukazayibagezaho nk'ibisanzwe hano kuri The Yipafu TV. Mwakoze kubana natwe rero, kora subscribe, ukore comment, share na like, ubundi tujye twibanira mu makuru ndetse n'ibiganiro bibagereraho igihe hano kuri The Yipafu TV.